tubifurije kugira uwa kabiri mwiza cyane. Ikinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyo kirashima cyane Karim Benzema kivuga ati harakabaho Karim Benzema. Benzema yitwaye neza cyane afasha Madrid gutwara igikombe cya shampiyona. Uyu mugabo uyu niwo mwaka wa mbere muri kariyeri ye agize mwiza, akaba yarabaye mu Faransa wa mbere atsinze ibitego byinshi cyane, ibitego 21 akurikiwe na Mbappé ndetse na Wissam Ben Yedder. Hanyuma akaba ari umukinnyi wa karindwi ku mugabane w'Uburayi watsinze ibitego byinshi cyane. Urabona ko bayobowe na Robert Lewandowski ufite ibitego 34, akurikiwe na Cristiano Ronaldo ndetse na Ciro Immobile ufite ibitego 30, ariko bo baracyafite journée enye zo gukina. Tukivuga CR7 reka twekeze mu gihugu cy'Ubutaliyani. La Gazzetta dello Sport yo ikayimwita CR9 kabisa, yitwaye neza cyane kuri mugoro watsinze ibitego 2-1 ikipe ya Lazio Roma. Rero ibitego byombi bya Cristiano kuri penalty ndetse n'ibitego yatsinze muri open play kuri kimwe cya Lazio cyatsinzwe na Ciro Immobile. Cristiano Ronaldo rero yigira imbere kuri table kabisa, barusha amanota 8 ikipe ya Antonio Conte, barusha 11 ikipe ya Lazio Roma. Hanyuma bakaba basabwa gutsinda ikipe ya Udinese ku munsi wa kane bagatwara igikombe cya shampiyona cya 9 kikurikiranya. Cristiano kandi akaba y'umukinnyi wa mbere wihuse cyane gutsinda ibitego 50 muri Serie A muri match 61 gusa. Uyu mugabo ni igifaru we. Anako kandi Parachi ikinyamakuru kitubwira ko yamaze gutangaza ko Maurizio Sarri akiri umutoza w'ikipe ya Juventus. Cristiano uko ashimwa mu gihugu cy'Ubutaliyani ni nako mu gihugu cya Espagne. Mundo Deportivo itubwira ati Messi 1001. Messi akaba amaze kugira uruhare rw'ibitego 1001 muri kariyeri ye, atsinda ibitego 703, atanga assist 298. Akaba kandi ari gucerebra Pichichi ya 7 ejo ndi yatwaraga ashyiraho records. Akaba uyu mugabo rero amaze kwinjira mu mateka kabisa, yakubise hasi ba Gerard Moura ndetse na Eusebio. Sport Catalunya yo ikayitubwira ati Captain Messi ati rero akaba agiye gutwara intwaro ze kabisa. Abakinnyi bose ngo bamaze kubashyira hamwe, umwuka ni wose ngo bagomba gukubita ikipe ya Napoli bakikarifia Lisbon. Ari nako kandi anacerebra igikombe cya 7 cya Pichichi kabisa muri kariyeri ye. Ikinyamakuru Marca cyo kiratubwira ati ntago birarangira, c'est pas fini. Impamvu kibivuga rero, abakinnyi 7 b'ikipe ya Fuenlabrada bakaba baranduye COVID-19. Byanatumye match yariteganyijwe ku mugoroba ku wa mbere ya Deportivo La Coruña ndetse n'ikipe ya Fuenlabrada itabaye kubera iki kibazo. Deportivo La Coruña irasabwa kuzatsinda iyi match kugira ngo izagume mu cyiciro cya mbere. Bitabaye ibyo ikipe iramanuka. Ikipe mbitse ko twari igikombe cya shampiyona mu mwaka wa 2000, ndetse ikipe ya Deportivo La Coruña yakinnye kimwe cya kabiri cya Champions League mu 2004, none igiye kumanuka mu cya gatatu. Reka twekeze mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikinyamakuru The Sun kikatubwira ko Pep Guardiola mu by'ukuri yashwanyaguje Arsenal rero body yabo. Akaba ni nyuma y'uko mu kiganiro n'amakuru ategura match afitanye n'ikipe ya Watford, umunyamakuru yamubajije niba yubaha Arsenal kabisa. Yavuze ati Arsenal ndayubaha mu kibuga, atariko inyuma y'ikibuga ntago nyubaha. Impamvu yavuze ko atayubaha nyuma y'ikibuga akaba ari uko rero Arsenal yijanditse muri ya makipe 8 yagiye kwandikira kasi ngo bazahane Manchester City. Rero nibyo yagiraga beef aho ngaho kabisa. Pep Guardiola avuga ati rero aya makipe kabisa ibyakoze ntago byari byiyubashye. Nene magambo rero ikinyamakuru Daily Mirror cyaje kuba kigarukaho kabisa, kivuga ati wapi rwose ntago ntago nyubaha nyuma y'ikibuga. Ikinyamakuru Daily Mirror kandi cyatubwira ko Claude Puel yari uhabwa amahirwe kuza gufata ikipe ya Watford, uyu nguyu rero akari gutoza ikipe ya Saint-Etienne muri iki gihe. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatubwira ko Troy Deeney ngo yababajwe n'ukuntu Miguel Payson yirukanywe nyuma y'uko yari amaze guterana amagambo na boss w'ikipe ya Watford Gino Pozzo. Ikinyamakuru The Guardian cyo cyatubwira ko Manchester City igiye kwegukana na Nathan Ake, akarero kuri $35 z'amapaundi ngo ishobora kuba iri butsindura urugamba rwo gutwara umusore itsinze ikipe ya Man United ndetse n'ikipe ya Chelsea zifuzaga uyu mukapa. Ikinyamakuru The Sun cyo kiratubwira ko Mikel Arteta mu by'ukuri aracyahanganye rero n'ibyihebe bibiri, harimo Matteo Guendouzi ndetse na Ozil. Match 10 nyuma ya COVID rwose nta match nimwe arakina. Guendouzi yaheruka ya match ya Brighton aterana amagambo na Mope. Akaba rero Mikel Arteta avuga ati icyambere nuko turi kwitwara neza cyane mu kibuga. Ibyihebe nimba zabigumana simbizi. Ikinyamakuru The Sun kandi cyatubwira ko Dani Ceballos asaba Real Madrid ko yaguma mu ikipe ya Arsenal. Akaba rero Florentino Perez agomba kuganira n'uyu musore, ari nako kandi uyu musore yamaze gutangariza Sky Sport yuko yifuza kuguma mu ikipe ya Arsenal kuko afitinga muri plan za Mikel Arteta. Ariko ikinyamakuru kikanatwibutsa ko uyu musore gushakishwa cyane ikipe ya Betis, Sevilla ndetse na Valencia. Ikinyamakuru Daily Star kikacyazana inkuru nziza cyane abafana b'ikipe ya Manchester United mu by'ukuri. Akaba Ole Gunnar Solskjaer yamaze gutegura $80 z'amapaundi mucyo yise yafate cyangwa ubireke. United rero ngo aya mafaranga ntizayarenza, akari yifuza guheza ikipe ya Dortmund mu gihe Dortmund yashakaga $100.
reka turebe rero uburyo ibintu bizagenda, ariko 80 z'amapaundi United yiteguye kuyatanga muri isama ikazana Jadon Sancho. Mu gihugu cya Portugal ho ni FC Porto yahawe igikombe cyayo kabisa, yagishyikirijwe rero, yari match ya nyuma bakiniraga mu rugo, bahita banenyangira agakipe kitwa Moreirense ibitego 6 byose ku busa. Ikinyamakuru Ojogo kikaba kitubwira ati big party kabisa. Mu gihe ikinyamakuru Records mu gihugu cya Portugal nacyo kitubwira ko Cavani mu by'ukuri ngo akaba yifuza kuba flexible n'ikipe ya Benfica, akareba ko rero yagabanya umushahara. Mu by'ukuri uyu mugabo yafataga miliyoni n'igice mu ikipe ya Paris Saint-Germain ku kwezi. Joe Jesus rero akari gukora ngeforo zose kureba ko yazana uyu mugabo mu ikipe ya Benfica. Estadio Deportivo yo ikatubwira ko umusore w'ikipe ya Marseille witwa Maxime Lopez rwose amaze kugaragaza ibimenyetso yuko yifuza kwigira mu ikipe ya FC Sevilla. Ni nyuma ko rero yagiye kuri Instagram hanyuma yandika ngo vamos Sevilla, arapostinga ibintu byinshi cyane. Les amis, anako kandi nk'abasportifu twifuza kabisa ko yazasubirayo nta mahwa rwose, akaba Nicki Minaj yamaze gushyira hanze amafoto yuko rero atwite umwana we w'imfura. Les amis, ibe byiza cyane.